Mami ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame me adwoa searching. Ami de mi jinse ne kase ba akopɛ ni. Enti wo so baaye no. Wo ma gye wo say ebia enka ye gidwa so dwa say aban bobosia treasury bills no ene ebia bond ban bonu ye dwa so heye no. Na nka Ghana fo ewu. Ba wo bo daada no na add to your debt. O bo daada na add to your debt. Eto da kura na sika na ban ne pompe dollars until the market no. And also me if you say ni so bonny. And also when you say you cut your nose and spite your face. And I say so try to take my rear only in India. And then other so aban ko because most me bia no I will say you tie ni paka over 2 billion emolument compensations in the salaries no. And no dan say your interest when him say sika ajeje no bosia na tax ni ajeje no eko habunchi mu be aduosia ye tua adwumafo ka ansana eka ye de ho insi ho no nso no eno so no ebro eko be ebia habunchi mu edu achi ento bia sika kura ajeje no mai mu no eye ni ya ajeje no habunchi mu be aduoso no okamboma ye di tua adwumafo ene ka ye de ho ensi ho ka na ifiri kwa men kroma time bi si na yew etieni anu ndisi for no afei na ese komo ba abonten be ka kire Ghana for say ye na nado aban ne bone ye guo mani mase ye di ntro kire Ghana for etina no so mu ba bia tokro dampo ena om dia homa akohyem aye o montasentase kese eni ntimu ahwa na o matuatua sika ama social media actors bi ne nkrofo bi ne yes usubi say o amahama obo adwuma enso 1 year say ni obisa ye no 24-hour economic roman stati big push almost started. A bina discretionary spending policy bienwa wafiti as what this cash my home for swaba. Economy I enjoy say no 2024. Ye ni ja ehun susu so because economy na ese nyinsen. Say ode sebe abato odiyema it takes some time. And the coca idea some be beto mi so no. If you see a cedi ni dollar ni nyema bebre na ekoso no. Omunchi mu be di okoro de ye ni ye ja no 2024 no Akuffo mo budget na eniema na ahoche be wiase na say yi nyina ma ahoche ye ni nyina dodo na be 70 to 80% na sa pega no ho agina ho kama na emom na sunsun so na ye impact on the people no na e be take some time na enye no enei eno ne eteso aduaba ai so obi adua na bro na odi aburo ni wie na ya de asoma kokọ ni ade asase no ama obi na aburo no so aba na afi na so aye didi enye se NDC na ya economy bi enkrofo obo mu eso mo mrani akese na enye no credit bi arada nti e kan de o mu bogu ho pa e kan be kosoro so in fact if next year kokora de kan be ye mo because afi en o mu so nhihye a o mu de baaye no afi no mu so epeso mbetu ho na mo mu di sika e be hihye aye niema bebre. Enti sa Ghana we share the omuye ya we are being told say CD dollar pressure na eba so no am say almost stabilizing CD na skaro na akwako rem. How is it sustainable? Oh, say me tie ne say enukure nie eno no correlation is very strong pa e ka ho de but CD no enya ahoden no any dollar na call from no ma minchiro bibi mu kakra CD ni dollar no demand and supply you can demand and supply anti yakodwa so body egu ho banchi gu ho kontombe egu ho mekogu ho ni eye to no dodo ni ana ne bota akosoro he say ye to no dodo a eye na ho ta ye de enti the more banchi do so wodwa so no na banchi bo no eko efom kakra na de tie ne se enhye ba ko na na do aban ye ya nukure ni min sam ho safomrane na meka ho bi saata na mewo cocoa board no so Ghana he cocoa board afi bia no nim se ye fe bi cocoa syndication ye beti cocoa aban ko bobosia no de aba o de abedi dwuma bebre de bi atuatua dwuma fo kade ade ani cocoa fo no farmers ne ka
Eti ye koko no kwa amana no ne di sika opepepepe ne ba emma ye de komo ma ye ji o mu sika fi amana no ne ye de kakra bi aba na 2024 no ye nsache ye bi kakra ye new policy innovation bi ye koko board ye nyina ne say insesi ebe ma bro food sika twidie aba be syndication no ye domesticate sa policy no Ghana ye na oman ye mu ne ye sa syndication no eti du mra nkatete no billions ne beko abuchire ne ho akire ye no dollar no in fact the same babu kra ye beto aba no na over 500 million America sikai opepe ahenu machi na abegu Bank of Ghana. In fact by January na over 1 billion pepe 1 billion achi na abegu Ghana. Intina dollars na be box wo mu na me ka de ntia dollar no de ba ko eboa ya. Na enso me hwese de na Addo na hokeka titie enne ne nyuma pa oyeye ne oboa ma Ghana nkora hiafo manya bie na yi ne boni aya onua na bakoma ya me ya onua ma menka won fa ntwato wonim se ye kɔ IMF no kan for that no preso na won preso na na omo decide ye say ka yi levi no ana mo de be cruise sa system no onua ukra wakonkuduma ukra asam no kra waje afiri manum what kami chaso na do ha be mami ti won fi ho what be the mapon why mapon onua o be the akwa ya ma akwa IMF no me ya we yeah why the kwatira brochira why the kwatira brochira ya beto aba no no ti abrochire no ya TikTok enya Joseph Fukuro ya no Joseph Fukuro be seta onua Joseph so aba wo be paga abibi ni Ghana for chaw so wo sore no wo kana sam no ni asam kana wo be pay emotional blackmail no de na Akuffo Addo bam no de kan for letter bam a onua ye bedi ne ho ya papa so wo say why sachira when your prodigal son not to a back and our prodigal daughter not to a back onua won fo bokoboko mra o me energy say obeyu to bawumia no be he bawumia chi na wo de didi na Akuffo Addo ne kan for letter atem wa break kan for letter enye bone oni ska any fortune aboso o ma akro no onya hwe wo be ya na wo be fa say ahia ayi enkokorafo no bro fotika ye de nta ko bom onya ye so me adwatafo won ku party na wie wo sa da ne da no ho abeye ti sa ase ha bafo wo ana ma ko IMF so won ma yen kam ontie wo ye ko mambu afu onua mesraw na me yaduma ye mesa ato no so na me yaduma kina wo ba mate won kana no tu oni atam onua ha wa sai wo be ba onua campaign wonya ne nsamfo no won ka tam papa really Mesi obi krom kota wo mu hu bi da enya na Addo danko Akuffo Addo government yanka kota ni krom ye hu bi da me na meka me kire wo enya na Addo danko Akuffo Addo ba wo mia MPP government ye ba ya anka fie bi wo ho a onipa ba akokura anko JSS kura da me na meka me kire wo nso ye wie ni na echi be ka se Akuffo Addo ba ye wa meye hwe ni mensia wo mu ni na wie Akuffo Addo wa meye hwe ekura na ya takwa me dan wo mu ni na hu asphalt. That is what is called development. Because driver ni a wo dwen say ye kwan ya nya de papa yi wonim de enti a atonsu okono utumi ko ba ntem no because ya ye kwan no tesu nungwa for drivers de enti a mutumi ko ba no kwan no ya ye sanka kwan ni ye ya baby a udi 30 minutes pe na ebe kono ubedi 1 hour enu ti sa ban bi ya kwan a ampa ye nwe kwan no ye ni na nso kwan ne be ma wo driver ni wadwuma ye den wadwuma koyie na watumi akontem abantem na watumi so aye den a drive water wo car exhaust enkokobubuo enkonkoseye nti aban bi bananka osi kwan a anka ya de papa na nso ye ma abronsamfo party bi
a Jerry Bruni Rollins Akuffo besuye yikomu 50 time wa yete party NDC party ya ye wo ho abayisam ye de ni beye manu moja ye de ni bojatwe kwase asam 39 years in the history of Ghana wo mu ni bibia to boast of say ye na ye de we bae okoka yes ye the rural electrification bae at what rate? How many people were even covered? Now Rollins the obechi animaker. Some part where you acquire with the bread Ghana for me say Rollins will answer. Demonic Adamoni whom be after that day he tell us about who say hey a political party. Akuffo osono ni eyunum sabe odogo murunum e Jimmy Sam kwasi asema bayisam fo wei e de abesan Ghana ko mu ene ye di Ghana nya ene obehu kwasi bi sabe o mpredi asa wo so ye ndis ni Ghana is going well, the economy is well. Onidi you anope onidi what was it here onidi nenyiri akwo wo pe 50 Ghana kekede ekoyi ni wontumi nkoyi no so say the economy is going good. Now more da mo na ampa say wonya bayfo a me say ye baye because baye na empa de papa bayfo bi ene wo pa de pa nti no mudidi ball aso no utie bayfo bi ampa de papa because bayfo pa de papa makwa akochira de eto da kura na me bobo sia na me de afaka e de akọ utie ebra so say onipa na me ye adwuma ma ne ne tua meka me end this ni all right o onipa ne say 11 months ni ontumi ntua me or the ascend the budget mu kra say so obetumi atua wo ka ade say 2026 ho baby enti wuti wei bronyen wo ye end this ni de nanso no kro nyame anim ya hwe yi a emo cap ba kokore be ye den ama ba won say we ye bayifo nti no ene do mahama wono nya aponche nkwa no beku bronya we obeku aponche obeku nkokọ obeku nantwie obeku almost na wa hwe enipa nam bebem ko so twa ombe wi nipa nam bibia ne we ndi sifo ntumi nye wotia wa hem kwanta ho otie wa hem kwanta ho dia wonum awuo po no ene wunya bi pato se economy ni good enu ti economy ben na ye good sabiom prediasa economy ben ene ye good aye ntumi ntua adwumayefo ka ofa Quran ya ofa yankasa ye Quran ya bebi wo e ka se menfo adwumaye ni na ketu ani wo ba Bible muso a Bible say menfa adwumaye ni na ketu anye den eni John 1:1 ba ye of our ketu di ye went